ASEP General Headquarters Aizol Mingin Chibaime Ule Heshipuya Wangin Lockdown Chunga Thani Chuang Set Mai Kan Lom Ta June Thapo Apumin Hei Lockdown Chunga Kan Lom Le Donania Chuti Hun Chunga Chuan activities chu sang sang te po rango le nung cha hum halna kan nei ve na kong thina te po engma ti le thei ani lova ti chuan he kan channel kal tlang hianin heti chunga chanchin ngai nom le longom tak tak te kan lon tar lang ve thina ti chuan hei tun tuma po hian lockdown chunga chanchin kan han thiat zinga te le kan han hu zinga rilu ti lim tak tak an om le nuala chung te chu a video te han thlir hova ramngol nung cha hum hal injir tirna ta na toy te in hun man le lok kan han tum don ani kang hun lam in hoilok te ang kang hun kho hi ramngol nung cha hum hal na konga ti thazit mai ania man de watang to in he an kho hianin hau hu an hum hal tata anon tlang nel hle to a ti chuanin mani a changte aming pum chu siram ni engmo yani ani chuanin video te minron thona ama lakte le an thenom te lakte poni ti chuan khuwa tanga ngai te tu vera tang te pon lak mai thei mobile camera po in hetiam khophian alak the ni a ngai le ang ti po arin oma chutiang hial chuan kang hun khuwa te hian an hau hu ka hi an hum halta chung ko enga mozat an oma arul dewana tum an han tum phei chuan an tam viau ni te po in alanga alomum khop maya hetiam tak maya ha hu te po an tlang nel thei ta te hi an chuan ong tak seta ro pui kan ti ya tin hetianga ngil nei taka atha te lo la mi te mu thei tura han phau chuak tu te po an fakom tak sitin kan sia kang hun khuwa te in ti tha kan ti tak seta asep chuan in chunga gen lom thu kan han soimo molani he in thil ti hian zoram mi puite thinlunga ra tha du om tak a chuange yang ti po kan be sei taka he khai a munom khop maya nai te ya hetianga ha hu te live ye ya puitling le nau pang te po in han hu mai thei tu anam te hi thil ro pui tak ani zoram a thil thana hian an be sei pha ro ani hial ta in lengin ani thei me ro pui kan ti tak set ani Maybe some Korean kan huna vek hianin khodai maya nu ho thing phurte khanin saphai an hmuwa an hlau khop maya khatianga hlau om din huna hlau om takte poni ve boka nu ho ta te phei chon le hlau mi ta na chuanin khatianga nai vaya om maya kha adik ber lo awangin kang hun village council vice president pu David malsom liana chuanin anaute amantira anni pon hoisen takin anman ve mai bokan hlau lem lova ti chuanin aseng hoi dan tur maya kha an riat mai lo awangin phone ten kan hanin bia ti chuanin arem cha ni chuanin mun dang taya transfer son lovin kang hun ram chung mun fiam jel te leka te chuale na tu rem jang te omani chuanin lo chuale thei ulangin a thau mange ti ten thuron te kan lo in pe ti chuan anin an han ngai tu wangwanga khuwa tanga tle ma hladeu le mun fian jel deu forest plantation na nge hian chuale mai langin a tha nga ti te an han soya a tha po ka lo ti pui hle maya ti chuan tiang chuanin thuron te kan lo in pe kan lo in pe kan lo in bia ti chuanin anni ho chuanin wai me hruai tu te nen ti khan khotlanga mi then khat te nen khanin chumi hmuna chuanin kangpuin hun toite mangin thu te po an soya kang hunia nung cha hum hal na konga thei to ban chhuat thu te an lo an soi chuak boka ti chuanin zalen le turin he saphai po hi ti hian kan chhuale ta ni an ti ya ti khan tleng pheita zur zur maya ti khan zalen takin he saphai po hian hun amang vele donani he ti anga ngil nei taka
saphai te po lo hum hal du tu kan han nei te hi aro pui kan tia ni china ha hu kan hum hal that zia te po kan soi to a ti chuan hei saphai po ti hlum mai lovin ami ten hlau hle ma se adam khoswa zel na tur khadu sakna wang zokin ti khanin han chwa zalen le an han chwa zalen le ta saphai hi sajai dam le ngil nei ang ren tak mai ani ya lo oma kan ngai ang em hi ani lem lowa amai ro chu rule lampang ang chi hi mihring ten kan ra pa lau tak tak te kan nom thina wangin han seng hoi de po ngai ve thina ni khatianga ngil nei tak maya hunan han manga an han chua zalen le kha ro pui hi kan ti ya khai kang hun khuate in fakom tak zet zeta in thil ti hi ara tam tak siam tu pathian po in ape yang cheu avur le tang cheu ti hi kan be sei ta kan ring tlata in thil ti ro pui ta ki chuan om kan ti tak zet zet ani mual pheng lama pumhangai zela te chuanin an huana wahla local thina kha an lo hum hala cho ten lo pe ya ti khanin hei kan huang hianin an ngam em to maya mangai tu le duat tu chu an ni poin an hria ni ti hi alang reng maya mi tam tak te chu ni selangin an ter thluanga an kap thluanga ti khanin an ti trianga ei theyang an ei mai don ni te poin na langa ma se an ni chuanin siam tu dan ang takin ti khanin cho ten lo pe zo kan lo hum hala ti hianin ngam pa tak main kuta hanman the em chu ni lo ma se an ron ngam em ani ti hi kan mu theya aro pui kan ti khop mai pu hmangai zela te chung kwa in pek na nung cha te chunga in mil nei na ale tam takin pathian in mala so mang chau ti po kan ring ta aro pui kan ti tak zeta tun tu ma hian kan han tar lang ve lo duani dur tlang lama kan thiam pa asepa po media cell lama kan mi poimo tak mai puel di chong thu chuanin satel lo chwa zalen vele boka hei hi athian ten republic vengami din puyaten an kol la ti chuanin ati ngai na dang ba ka kha om lo wangin khatianga om reng ai chuanin chwa zalen le atha eti in an ne atangin lo la ti chuan anili le zanli vel zet ina akol nuwa chua zalen le maya kha atha nia kan riat tla na wangin he thian te dang pon kan boi pui man big chong lo vai lockdown ka ra kan no wangin veng kar tel ha ti chuanin ama in lo chua zalen le boka etianga nung cha te zalen na dar vatua lo tang te hi along kan ti khop maya nung cha te zalen turan nia khoi turan ni lawa ina kol tur pon ni hek lowa zalen taka ram nuaya anom na tur hunan man be maya hi antan atha aluber boka ti chuan ni point etianga nung cha te chunga mil nei na lo lan tira asep mi le sa ni om re nga hetianga chua zalen na hun ama chau poa alo manga hi alo mum maya chu wang chuan tun tuma hian kanon tar lang ve bokani kang hunami ni china kan soita mani a changte thian pa lal khum tira chuanin ram parwa lo chua zalen vele boka chuan he kuta choin ti khanin an thlo chua tir ta azalen takin an thlo chok van mai te kha ram parwa din huna kan hanin chan ta ilangin alom don he mai ti hi angai to thayani khatiang taka nung cha ta chunga ngil nei na lo lan tir tu kan hanom je mai te kha aro pui tak zetani mangai tu dik tak mai hang ram parwa te wala te ha huk te tuna kan non tar lan tak satel te poin an han tonga kha alom tak zeta khati khan zalen na an lo neya ti khan dam chung huna chu zalen takin an lo mang tling tlabe theilon ta ania khang video te kha amu nom khop maya rilru ati thar song theya environment hum halna ram ngole nung cha hum halna thinlung atang phei chuanin thinlung a khoi tak meu ani clear tu ta na po aman hla ve nge yang ti po kan han be sei tlat ani nung cha hum halna konga hian
kan be se ang ram te chuna thleng phak vek lo mai la Mizoram hian ma son na du om tak tu na chon kan lo nei ta ani ti hi alang reng maya a riat thei ta a alomong khop mai zoram hun sang sanga he video kan ron siam mai ni lo malam po kan ron siam to sang sang te han thlir let ta poin Mizoram hun sang sang anung cha te chunga ngil nei na lan tir tu an zalen na puang tu mangai tu duat tu hum hal tu mitam tak kan lo om ta hi aro pui khop maya ti chuanin heng te hian ra tha a chua zelang ti po kan be cheya khatianga ngil nei na lo lan tir tu te zong song chunga khanin asep general headquarters chuan lom thu kan han soi thar le tak meu ani heng in thil ti awang hian Mizoram hian ramngo le nung cha hum hamna kong har thar na lom tak kan nei zelang ti kan ring ta kan be sei boka la sim dai thailo te po sim turin huna hian kan han in ngen thar le a tin thlir tu mi pui song song zoram mi pui song song te ramngo le nung cha hum hamna kong hian ngil nei na lan tir tu hum hal tu ni thak turin kan han in song thar le mol du ani heng te kan ram ro lu an ni ya ke ni lo chu hum hal tu dang en ko tu dang anom lo wangin kan mo phuna ani ti sia in heng te chungal ngil nei lan tir tu ni thak turin kan han in som thar le tak meu ani